Dobroveče, dobrodošli u Gledišta. Imajući u vidu da nam se parlamentarni i lokalni izbori približavaju, političke mašinerije se sve više zahuktavaju i pokušavaju da stignu do birača. Koliko koja stranka i uspeva u tome vidjet ćemo nakon izbora. Našoj televiziji na osnovu jasno definisanih pravila predstoji organizovanje, predstavljanje i sučeljavanje stranaka, a u Gledištima poput ovih večerašnjih bavit ćemo se nekim složenim političkim pitanjima. Koliko je opterećujuće baviti se aktivno politikom u lokalnoj sredini poput Bora? Zašto je pravilo da građani hrle da se učlane u stranku koja je na vlasti? Koliko je tu interesa, a koliko ubeđenja i kako stranka gleda na sve novopridošle? Dakle, pričat ćemo o instituciji preletača. Takođe, pokušat ćemo i da definišemo koja je ljudima osnovna motivacija ulaska u politiku. Razgovarat ćemo i o tome kako opstati u politici, mada sam siguran da tu najpre treba pričati o opstanku u svojoj političkoj opciji, pa tek onda na političkoj sceni. Jer mnogih borskih političara koji su bili aktuelni na prošlim lokalnim izborima sada nema na ovim izborima. Dakle, bit će zanimljive priče, ostanite sa nama. A o svim ovim temama večeras razgovaram sa Predragom Balaševićem iz Vlaške narodne stranke. Dobroveče i dobrodošli. Gospođa Dragana Vidojković, predstavnik Srpske radikalne stranke. Dobroveče i vama. Gospodin Darko Mihajlović, Demokratska stranka i Igor Velić, predstavnik Dveri. Dobroveče i vama. Dobroveče. Nabrojao sam puno tema, kažem, Gledišta koristimo baš da se nekako razlikujemo od onog klasičnog predstavljanja i sučeljavanja gde svako ima po 3 ili 5 minuta u zavisnosti. Nešto kompleksnija tema, ali evo za početak do 28. je predaja lista za lokalne izbore. Kampanja teče. Kratko u jednoj ili u dve rečenice, volio bih od vas da čujem samo kako vi vidite dosadašnju kampanju. Uvek nekako svi oponenti, odnosno predstavnici u političkoj kampanji, potenciraju nefer i korektnosti. Koliko vi smatrate da su vaši politički, pod navodnicima, protivnici fer i korektni do sada i kako očekujete nadalje? Gospodine Veliću, šta kaže pokret Dveri kada je reč o korektnosti kampanje do sada? Pre svega, teško nama da pričamo o korektnosti, jer mi ulazimo kao grupa građana. Znači, Dveri su pre svega pokret koji čine porodični ljudi i koji otvoreno smatraju, to evo ja javno iznosim, da su sve postojeće stranke problem, kancer ovog društva i da nisu rešenje. Znači, oni su na političkoj sceni preko 20 godina, svi su imali kad i da se dokažu i da se pokažu i da kažu što imaju i da urade to što znaju. Koliko su nas puta slagali, izneverili i obećanja i sve to, tako da mislim da više nemaju pravo da se uopšte nešto pitaju i da nešto odlučuju. Znači, red je da se pojavi neka nova mlada generacija Srba koja će da se pita, a koja nije u tom stranačko-parazitskom sistemu. Dveri su zastupnici tih ljudi. Zato što nije uopšte potrebno biti član stranke, mi nemamo članstvo. Znači, nemamo ljudi koji su ucenjeni, uslovljeni, koji su našim spiskovima. Nemate nikakvu, što se kaže, člansku karticu ili nešto, nemate upis, nemate spisak? To je novi vid političkog organizovanja koje je Srbiji preko potreban. Nemate ni siguran glas? Nemamo siguran glas, nama ne treba siguran glas. Znači, nama je dovoljno da nas ljudi podržavaju. Naprimjer, evo u Boru gde se zna kako su se skupljali potpisi za liste. Gde su ljudi toliko bili ucenjeni, uslovljeni poslom i da im je prećeno da, ne znam, direktor ovaj mora toliko da skupi potpisa, ovaj inženjer toliko. Kod nas, mi smo u roku jednog dana, nama su došli skoro 400 čoveka, samo smo izbacili na Facebooku reklamu tad i tad skupljamo potpise i plus nama su zadnjima dodelili overivače. Znači, to moram da vam pomenem, imali smo kočenje, znači mi bi možda čak bili i među prvima na listi. Znači, u toku jednog dana, znači, ljudi Bora su došli bez neke reklame, bez pompe. Iza nas ne stoje mediji, iza nas ne stoji Blic, Kurir, Informer i šta ti ja znam, nego čisto ono ljudi koji su već, muka im je od svega onoga što se dešava. Znači, vide ljudi što se dešava. Tako to samo znači da u Boru još ima tih poštenih, časnih ljudi koji stoje uspravno, koji se ne ponižavaju autoritetu jednog čoveka, autoritetu neke stranke, nego koji su upravo dali podršku nekim mladim ljudima. A to korektnosti, kao što je rekla Dragana, još uvek se nije zahuktalo, ali mi non stop, od kako smo predali listu, imamo, ajde da kažem, ne mogu da kažem pretnje, ali ja odem u opštinu Bor i zostaje me čovjek i kaže bolje bi ti bilo da nisi u Dveri, pazi što pričaš. Znači, pre sat vremena, znači, evo, to mogu da vam kažem. Evo vam prilike, ja sad moram onako u momentu da kažem, evo kamere, pa kažete ko vam priča. Evo, pre sat vremena meni stiže poruka, pazite šta ćete pričati. Pa nemoguće da mladi ljudi obrazovni iz Bora nekom toku mogu da zasmetaju, ali s obzirom da smo otvoreno ustali protiv vlasti i protiv opozicije, jer niko tu nije rešenje.
Na osnovu vaše rečenice, sad iako sam mislio za drugi deo emisije, ali na osnovu vaše rečenice da su stranke, citiram vas, imale priliku da kažu i pokažu šta znaju, definitivno vaš sistem je grupa građana, čak ne i u sistemu članstva. Da li, evo sad imamo i predstavnike stranaka koji su opet bili na vlasti, da li stranka ili grupa građana, koliko je taj instrumentalizam stranački doveo do onoga što vi kažete, koliko nije, koliko i dalje mislite da je dobra ta stranačka struktura i da se ništa na lokalu ne može uraditi bez lidera i konstrukcije stranke u Beogradu? Gospodine Veliću, meni još uvijek u glavi odzvanja vaša rečenica da su vama pretili. Evo još jednom vas pitam, da li samim ulaskom definitivno u politiku, aktivno bavljanje politikom i kroz konferencije, evo sad učešćem na izborima, da li mislite da uopšte u Boru prisutna ta politička nekorektnost, da li Bor ima tu neku specifičnost ili je to tako svuda i kako mislite da izađete na kraj pre svega sa samim sobom, jer takve neprijatnosti prvo čovjek treba sam da se izbori sa time, a tek onda i sa nekim spoljašnjim efektima? Prvo, evo kao što ste čuli šta su izložile moje kolege, što samo potvrđuju moju tvrdnju da su stranke problem. Znači, pogledajte šta se dešava u Demokratskoj stranki. Čim nestane interesa, to se raspada na 1000 strana. Srpska napredna stranka je trenutno mehur u sapunici koji će da pukne. Znači, u svim gradovima Srbije iz drugih stranaka lete kod njih. To je sistem koji će samo od sebe da se raspadne zato što je zasnovan na nemoralu. Nekarakterni ljudi su u pitanju. Znači, ljudi koji samo vole da se njima služi, a ne da oni služe. Jer imate fantastičan jedan manifest, pretpostavka stvaralačke demokratije koju napisao Ivan Iljin, gde on politiku vodi kao služenje. Znači, kao služenje drugom. I zato smo mi ovde čak i izašli, ali naravno još nas nisu ispoštovali niti stranke na vlasti, niti stranke na opoziciji u Boru. Znači, kad vam izađe glasač i da vam mandat, znači glasuje za vas, znači vi ste dužni da njemu služite, a ne on da služi vama. I mi smo pokrenuli tu inicijativu, ja se nadam da će to neko da usvoji, i da se svi odbornici u Skupštini opštine Bor i svi članovi upravnih odbora raznih firmi i preduzeća, radnih upravnih odbora ovde što su po opštini Bor, koji primaju dnevnice, da se odreknu tih dnevnica i da opština Bor napravi fond za lečenje bolesne dece ili za pomoć kom je god potrebna. Prosto i jednostavno, odreknite se vaših dnevnica, vi ste tu da služite, to je isto kao da se bavite sportom i pozove se selektoru prvih 11. To je privilegija biti tu, ali oni neće da služe. O tome se radi i zato su stranke problem. Evo, pogledajte šta se dešava u svim strankama. Znači, to nisu više rešenje. Oni nemaju opcije ni za jedno rešenje, oni nemaju mlade ljude, nemaju ideju, sve je to istrošeno, sve je to ufucano. Znači, ta politika je bez budućnosti i bez alternative. Koja politika kad u Boru gledati jedni isti ljude? Gdje su vam ti mladi ljudi? Šta im mladi ljudi služe? Da čiste sneg, da dele letke i da maltretiraju ljude od kuće do kuće, da kucaju na vrata? Da se čuje glas tih mladih ljudi koji su, ne znam, u SNS-u, u SPS-u ili nema ih. Zato što im mladi ljudi ne trebaju. A to što se tiče pretnje i da li ima problema baviti se politikom kao mlad čovjek u Boru, evo, prosto na svom primjeru da pokažem, a da ima još 5-6 primjera iz moje bliže sredine. Ja sam bio volonter, pripravnik u opštini Bor. Znači, radio sam kao saobraćajni inspektor. Stipendista sam opštine Bor. Znači, završio sam i diplomski i postdiplomske studije. Imate odeljenje za privrednu i društvenu delatnost u opštini Bor, koji nema saobraćajnog inženjera. Imate direkciju za izgradnju Bora, koja se bavi održavanjem puteva. Nema saobraćajnog inženjera. Savet za koordinaciju poslova vezanih za bezbednost saobraćaja. Nema ni jednog saobraćajnog inženjera. Niste bili podobni da... Nisu me ostavili iz prostog razloga sad, možda tu ima i dveri utisak. Drugi stvar, zato što nisam ucenjen, nisam nikako uslovljen i neću da ćutim. Njima u opštinskoj upravi trebaju ljudi koji će da ćuti, koji neće da rade posao. Zašto? Zato što nikom u opštinskoj upravi nije cilj da se reši problem. Njima je bolje kad se problemi ne rešavaju, zato što tad daje im mogućnost da više vladaju, da više drže narod u nekom strahu, u nekoj izolaciji. Naprimjer, raspiše se konkurs. Na moje mesto primi se devojka bez konkursa, primi Ljubinka Jelić. To svi u inspekciji znaju. To svi u opštini znaju. Evo, skoro se raspisao konkurs. I ponovo prime snaj kod predsjednice suda opštini Bor. Znači, meni, pazite, znači nije, to je veliki problem. Zato što vas oni teraju da se vi ponizite. Znači, meni otvoreno opštini Bor kažu promeni političku opciju. Ako hoćeš da ostaneš u Boru. Ko vam je, gospodine Veliću,
Ko vam je konkretno rekao? Ljubinka Jelić mi je rekla kao ako hoćeš posao u Boru idi kod Blagoja Spasovskog i Milinka Živkovića. Ja kažem pa šta nije dovoljno moje obrazovanje, nije dovoljno što sam stipendista opštine Bor. Mene opština Bor stipendirala moje studije i oni su u obavezi da me zaposle. Znači, ja vam kažem, to nisam ja u samim slučaju, da sam u samim slučaju, to bi bilo i dobro. To bi znao da stvari funkcioniše ako je jedan takav slučaj. U pitanju je više slučajeva. Moja drugarica koja je stipendista i države i opštine Bor i Fona radi kod privatnika za 12.000, već 2 godine u prodavnici. Znači, mi imamo veliki problem, a te ljude nema ko da predstavi. Evo, molim vas samo, pošto su i oni malo dužili, da dokažem da je moguće baviti se politikom, a ne biti u stranci. Deklaracija za GMO, fantastična jedna akcija Dveri, praćena tribinom i materijalima svim. Naterali smo odbornike u Skupštini opštini Bor da Bor opštinu proglasi netolerantnom na GMO. I to je velika pobjeda Dveri, a nismo ni u poziciji, niti u vlasti, niti u stranci. Predali smo porodičnu deklaraciju. Šta to znači? Da se svi odbornici u Skupštini opštine Bor i bilo koja vlast obaveže da će sprovoditi porodičnu politiku i da će sve biti u interesu naših porodica. Primjer, Dveri su jedine koji su prepoznali današnji fenomen, a to su samohrane porodice. Znači, gde nemamo ni jednog zaposlenog. Vi imate neke porodice u RTB-u da rade po 4-5 člana, a imate porodice gde niko nije zapošljen. Znači, to je neverovatan problem i u Boru koji imamo i u celoj Srbiji. I tu porodičnu deklaraciju su odbili da usvoje naši borski političari koji su na vlasti u opoziciji. Nisu je zastavili na dnevni red. To je sramota. A onda, sad, kad smo predali listu i kad su ljudi vidjeli da na našu listu ima 3 trudnice, 3 žene kojima je više muka od papirologije i sve, koji hoće da kažu to što imaju, onda od strane SPS-a, od dela SNS-a, kako to trudnice na listi, a ovamo odbijaju do svoje porodične deklaracije. Gospodine Balašević, izvolite. Ja bih samo kratko. Prvo, znači, da ne pređemo olako preko ovih pretnji. Mislim, ovo je za svaku osudu i ja se nadam da ste vi to prijavili nadležnim organima, policiji, nekome da... Ne mogu da kažem, praviti, ne mogu da kažem zato što to dolazi i preko društvenih mreža i preko maila. Znači, nije to potpisano, ali to se vrši pritisak. Nije to pretnja da će neko da dobije batin, da će neko... Nego to se vrši pritisak da se ne bi reklo to što treba da se kaže, da bi se kao mlad čovjek povukao jer sam ostao bez posla. Dobro, samo se. Dveri nemaju ni siguran glas, ne šalju pisma. Jel pozivate telefonom? Ne. Držite konferencije. Da, na koji način onda mislite, jer izbori su izbori? Kako do birača, znači moja formulacija, bukvalno u pola minuta, kako do birača onda Dveri misle da stignu, ako ne koriste sve ovo? Znači, prosto, znači, u Skupštini opštini Bor, znači, do sad se nije čuo glas niti studenta, niti neko ko ima ovako problem kao što sam imao ja. Trudnica se nikad nije obratila, niti neko stao iza trudnice. Na našoj listi se nalaze takvi ljudi. Na našoj listi se nalaze ljudi koji su ostali bez posla. Znači, te ljude niko ne zastupa, niko ne stoji iza njih. Znači, mene predsjednik opštine neće da primi, nije mi odgovorio na 2 molbe pisma. Znači, oni su nezainteresovani za nas. Kako stranke na vlasti, tako stranke u opoziciji. Kako vi mislite u stvari da neko čuje za vas kada... Ne, nezainteresovani su za narod svoj, za ljude koji žive u Boru. Ne za Dveri, ne za mene lično. Jednostavno njih, ajde slobodno mogu da kažem, boli uvo za nas. Znači, oni nas iskorišćavaju ovih 20 godina. I što kaže Platon, posljedica neučestvovanju u javnom životu je da vas vode gori od vas. Zato su Dveri pokrenule tu revoluciju, novi politički aktivizam, da se svi ti dobri, pošteni ljudi koji neće da budu deo stranačkog parazitskog sistema uključe u borbu. I ja pozivam te ljude da se priključe Dverima, ne da glasuju za Dveri, nego da dođu da se upoznaju sa nama, da se priključe u borbu, da se interesuju za svoju sudbinu, jer stranke nisu rešenje ovog društva, one su problem, one su kancer, evo kao što vidite što pričaju moje kolege. Znači, nema tu više, znači, nikakvog rešenja. Isteklo je vreme. Volio bih da imam još jedan kratko, makar po minut svaku, međutim, nemamo za poruku ili za zaključak. Nemamo, ali siguran sam da ćemo se već u narednih nekoliko nedelja videti i tokom predstavljanja i tokom sučeljavanja. Tako da možda će biti i predstavnici drugih političkih opcija koji će biti u situaciji da odgovore, o kojima smo večeras pričali ili pominjali. Tako da nadam se da ćete možda u tom smislu sa društvom biti zadovoljni. Još jednom hvala vam na gostovanju. Poštovani gledalci, bila je još jedna emisija Gledišta. Hvala na pažnji i do gledanja.